Kejing hap selap ke bejur haki sau peprakenta tat hadu kasi tarik unai tung araja arpusau kalawan rai kejing tap ob yaki lenti kisingkian kumju kejing tua khandau jing tua mau hakeleng kisnong gejala mat kani kala penselang yakalet kawan kipat ba kabana kisnong hakhap kanong ba shlong kata kisnong jenta harut kawa ken kalamat sosat hakaliang kalet kawan namar bayak kalenti latap daga jing slai kani kalenti kade kasurok kabapenya so eka pernai syamadan rating Habakran sikilat pathai kubor uba erestar sotun sordar snong ulaong bakajing uot ban yo da kajing king hakate jaka kamsham la long satia namar kajing le kelut kinong mikman ulaong baya kading surok ba kabor snong kaladap ban letmi sakinong mikman bat kitanat ke PWD ban dawa ban penyo kajing king pause kajing let kendo bat ki ka kut no tang ha kajing ekran bat kajing kular Usordar snong ulapan sngoru bakarai jong ka snong kalong balada ka sorkar bat kitanat badai pet ya ka surok kim shim kiai ka jingdawa kilarai ban khang dam no ya ka te ka surok ba kum usordar snong jong ni suchta lengal i hibun jinge nak menta kanik snong haba kanik snong kalong kalanti ka pelem balane seru siapa national highway ka kendo lang bat nai molngat bat hibun ki ba ki baya itinang haba teng-teng ka blok merating ro di habiat lang ba nakane kasnong jungi along kay ba don kam bat ka ba mentoy sibun hakale kawan na kamta kita ba jong ka pa kasnong ru khamtam ka kasnong jungi hi ka ka ba don kam nama ba pi ba nakapor ngilai le kindo yaki nomikman kumki MLA lane chi office PWD lane sekiwe ki bahalo seru prestun nilawan bani kindo lengba ka jiarap jong MLA jungi bala lek but hadir ta yang lek kedo sa nakwe kam le sekiwe par kila mele lek kidang sa din hadu menta temi i but i ba kane ka ha ka polio kalong ka jingma ka bakrau nam ta khamtam ya ki khnung khna school ki balai wan ki balai balali si ni nam tip bahkan ka po pa ka kan wan but le se kan tandon ka jingma la ne ka jingsil ya ki pai ba no chnong khamtam ya chnong chta ni re lengba kajing yo i kajingi nilai yelai ban karpat ke balo naga por ndai kendon ki weiru basinyo ne ban pe man ni ya kane kajingkin ne ban pinyo no ichkin nang bagan kanlong ba chong singan bat chong suk chong san hak snong jong snong sta hi bo we te nama ngim kwa batat hado banaja kano kajing sniu ne kendon kajing ja ba sosi ban le pat ya ta kajingkin ndai haswa ban ja ka ta kajing sniu hakwa baka ke sorkar lane ke department jong ke PWD lane ki department ki ba dewan page ban mi yak surok ne ke chikin ki kwa ni kwa nakaling snong bakin le mardo no ke nakaling snong ni lale naka post ko ngimla chu ban yo wat adu ka appointment ka bingal atho ki ong ba labiang lut na chedong ndai ki up baitang sakataka ban penbiang lane ban pelaj tandal ban chinai ni skin hande tat adu menta kalang sa bai ha ka dum ni kim la tip ka poi ha ba kawan hai nya lai ban ni shakpo office department PWD kyong chipang MLA chipang apo PWD roi nya la ya tulun ban nya phak city shaki MLA nya la phak PWD hande kene kalong kadang sa bai menta kem sim la wan pi ban kalong kumba kele e ben yak snong chung kene kecing kalong kawan nakapor sikapo mde tang kapor slap te hakapor bom slap ro kumno kitmen ti kro ki khamtam khai thang snong chi ki bun kino rep kin kit ba ki jor kin cross ne ko kalong ko bechine adu data nama lese kin ur tu ki mar ki bakit ki wan siu national po sor ki habya ng barang ni dada ki ur ki hap to kamar ki chungki ki le no ai hapo chong kene ko kajing li keduk jingi kiong bai kala biang bat kiong ba yiran kam bai tangsa ban pinbiang no ya kataka ban pentre le ne ka tandal nei hoi ngi le i da chong khmat ba ka tandal kala thep ba kali i lu ya ka ing ba kila thep po ka tandal kila i bai ka amau ba kilong kila biang bat nei ki up bai na ki MLA lane kinomik pak jungi ki ban san lane ki ban tho ban pelaj no ya katanda Yang baik up baik tang saya ketandal. Hendak tak ada mentah kata ketandal kam simpoi saya ru.
tat PE ba dalang jong ispat ta PE ba kene kecing sniu bat kecing dunong jong kinok sinong ne kalong kepa siapa papalat bat om de tang mentau snem dei nakau wage snem terus snem PE hak social media banila pelai mencua ru kalalong kelap kala peni syai baka don kecing handai tak ada mentah kadang sa be kum ne klem don bapek nama hamtam makane ka jaga kalong bacan ba bakasol om de bacengai naga social mereka long mardat bak silong mereka long bayar cantam itu prasnong bacan bak sol mereka tak ada taruh kedang sak kum ni kemsim lapek kemsim lakpi ya kene kasnong kita tahu kecing kamu tu bilang mat nem nado basang hi kasnong mono nado basang kasnong bangi song nong song snong kene kasnong kamu tamat sing tak ada minta om jin chu daki posnem daki prapo posnem ni lama jing ini song benrai ni community lengba kilometer khar kecing ki MLA kecing handai ban manharap jakson si handai tak ada minta next kilawan nak we MLA tak hawe MLA neki we MLA kilawan sa we MLA mereka shu ya telun kami ke shu penbi lan kemudian bersyukurlah tang kaktian ngan sale handai tak ada minta kamera sisai kecil bercun nong yak sinong kecil. Nah kaling sinong kecongi hi, ladon kau kata kecikarai, kapa kesinong, baki ladon dah kau kecimut, ombak se, baka sinong hi, kan hap hang do noi kene sulok namar, omentoy yak sinong cini namar, lara kino mi patri kemsim lapel lakni, ne kecil nong ong tam tam cini, ne sibun, pai baki biar yang tina ne, wat laduk kini kisipai kibayai, lembang ne man kasih kiai. Ini lagi jang pat bataki pau. Ekspatli kali kiai lembaran ni sama kalong shortcut bat kami ham penai kalong kebacan hadu kata. Yai nang ni lam rating sedo lagi keluar kamu kelacengai. Ni dah yai nang ni kalong shortcut bat kami daerah ke habo. Highway hang teh ham penai kalong kebacan bat kalong kecimentoy sibun. Ya ipai ba lah ni kiwe pat cai bendiri kibayai lembaran ni nanti kalong kebanang pencan banang pensuk susu. Ya kiwe pat bendiri hamtam. Ya kesenong ci bat kom penai bat kemolngat kalong bacan hadu kata. Lawan sibun ki kena skul bakilawan. Man lek siapa ka skul ki congki lembah ka eksam. Handai nama ka cing flat cong kene kawa. Ki haban pai si yin, ki la do, ki lawan si yin, kuan pai si yin. Ki kun ki ti ki cingi. Prasnong ki cingi ki lawan ban yam. Nama ka cing susi ki cingi nama ka cing duno. Ya ka ba kin hab ban lai thok sam nama om lap chu ban pai nang te ban li thoi ka sam. नामता के एक्समी में चुकी जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को
सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।